Danas je 21. novembar. Danas je svjetski dan televizije. Dobro jutro, gledalci. Šaljemo vam puno lijepih pozdrava iz televizije Rosice. Dobrodošli u jutarnji program. Moji gosti su Una i Emir. Emir i Una, ja sam čula da ste pripremili neku priredbu. A za čega je ta priredba? Povodom državnosti naše Bosne i Hercegovine. Una, a šta ste vi to pripremili? Mnogo pjesama, recitacija i plesa. Hvala vam. Sigurna sam da će vaša priredba biti odlična i toliko za ovo jutro šaljem vam puno pozdrava. Dobrodošli u vremensku prognozu. Danas će biti jako kišovito. Donesite kabanice i kišove.